opposing sex tourism in Goa, whether it's escort call girl service websites, massage parlors offering cross massage. The show must go on is the baseline. There are no real intentions to stop the illegal activities. Those politicians supporting these activities must know that they are indirectly supporting the trafficking of women for commercial sexual exploitation. मसाज पार्लराचेर आयज मेरेन सरकारान कांयच पावलां उखलिल्लीं नात. प्रॉस्टिट्यूशन बंद करपा खातीर सरकारान हाचेर बेगींतल्या बेगीन कारवाय करची अशें सबीना मार्टिन्सान सांगलें. मसाज पार्लरान सेक्शुअल एक्टिविटी सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन जाता हे खूबदां संघटनांनी सरकारा मुखार दवरला. फक्त आमकां लिप सर्वीस आश्वासनां मेळटा पूण ठोस कदम कांयच आजून सरकारान उखलूंक ना. नाव क्रॉस मसाज सरकारान सांगलें की बॅन करतलो म्हणून, पूण हाजेर कांय आजून जावंक ना. सेक्शुअल वायलन्स जे बायलांचेर जाता, okay, because of trafficking, because of casinos, because of prostitution, massage parlors, cross massaging that takes place, हाजेर तेणी उपाय काडपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.